Nabula San Romo, kay nabula September nandun niya yung nabula ibabakanda. Era daw bose kina nabe ang baki, ebong ka nabe matambose de dere, baga lotu, baga banua, baga matanitu. Baga yadori na nonrambose nabe matalutu baga Kristo. So era sa gay baga dabarati ko niya na madongo. Era daw dingi tagi kina na iliw-liw ni bay tambana, meratomana nabe ang garabi kina ang baki kataraba. Lutu esale ena bakibo era sana dui taura kina non rei lesi kara san dui ngole merale ngarabo na non rei tabi e dona kainta na rei denda biam baki na dui ni baka sama e daura kimai ena be ngauna nimboste e asana no me baka yang ataki sona tikiningele ena lutu esale me baka burei labo me manda kina na idola be irana ibaba koso ambuli na kena ba kasama kasa tiga busara na tarabale ko ay na tikungo inday na Epworth House ka donia na ngauna ni Beliuta kini Reverend Daniel Mustafa ang gasilibu na ngauna ya nayabu ni Balengo katoka ng basonga ni Nina Street kay na Mark Street e suwa e keli menduriki na indua na vale tambatini kandua di sato so na taravale sangay ribu-ribu imbita kitale dema ni sibita na vale ni lotu lebu na Centenary Church me kuni bakakin sa kanibalimbala sa nasinyado ba na tambatini kandua me bakana kinainaki de sibita na vale ni lotu agay sa kanibaka madalata kirawa sa daba sa ruyo bola ka kina na Epworth kilo malangi kaleka na Epworth sama di besa utali na nanumoya sa raw taman na tarbal me raw tukang nga kina balilot na Centenary sama idaba tukin na me doba inday ninda rayda ni kasaba kaya nga tagatik and nabita na yung baki sa oti ang durikina na John Hunt Memorial na walengo e bukan numikin na o Johnny Oniti o kuya kabagan jota kana ibola tambu na tini kawalu basa nga bulu kawalu kan duri na walengo kentang kay redeni sa rewa sarakidak kay robosombu na Centenary ya na walengo ya taranga ena sa Centenary Church. Kaya kain tanah lakuan intang kay rey dan duin ni baka sama ena be tambayan bakin da rumah mai kaya na itu baki nga di be vale enda tara. Kaya de sara kaya mekaku ni sibia na bal ni lotu. O kaya enta sa rey da toka na kena yalo ni kuwa. Ena bida na yung baki sawati andurikin na John Hunt kaya na kena rewa sa irobo sumutali na Centenary. Era sama ni nanuma ni sangay donu boga binak. Bebaka na kenan roini kena inak. O kaya kang kayo buka raw taranggo e muri e nabiya tau watanga kena John Hunt. O nikila na bono kantan betoka kina na vale ni bolita ki wala ni lotu e sale na Nakaora House saya lina vale asa toka ngana kenayabu enanduri kea e dua tale na vale tambatini ni lotu esele ebiti kay rotuma koyango ena iroba sobutalenga na Centenary Church kay nakibeaw ni rasa sa umioti taletunga na bay vale ni bola na vale bongo e samberti komandangan di tara. Endo na yulutang ka biya kata-kata sarana kena bibo sakitaki na madaw sa oti. Sa ikoya na non may kiri na lutu esele me bagan donu ya. Meraw sa bagan mawaway se abatakay chale. Se ocho ne batakay timodi.
E rua na tata via nana, e rua talengana nana via tata. O mereoni batakay benyana, o mereoni batakay benyana. Na baka mau baka matanggal libata. Enda kila ni sabo kaya doriti ko na bebon mo eso e burabura, kabaga wasibi e na be matalo tuba Kristo me baka na Uniting Church mayo Australia. Na matalutungo e sema baka bole kasara kina lutu e selebiti kay rotuma. Erto ati ko na madasao tina kena baka liu, merto may baka madalatak. Nabuni no rato sabo kan donu ya, ni sarao mera baka mau na matanggalibak. Chone bata kay Cholami, madiu bata kay Marika, sa inyana bata kay Merisi. Asaba kan dono ya na Uniting Church may Australia kaya ni sando no baka binak me tauribaki na baka sa mongo. Kaya baka nga asaba kan dono ya na italatalan ni bali ni lotu sarao di rawa mau o mere kay sa inyan. Seo chose se bata kay Mike. Sana baka tau nga abe na italatala. Arang kay tarong eso o dey na iliw-liw ni Luto o na italatala. Sendon-dono tala nga be baka rorong o na italatala. Enda baka liudan ang dondono ni Kalo. Siya na nang dondono kay nangalala ni Tamatayang dua. Yung dua na maram. Kiraw daw bitalan watuin ang dua na ngaw na sawot yan nawalis. Saya li na maramanggo, iriniata diri may wasa. Akabiyaw, mesa kakua mandanga na kakua. O tarongan ibang sa kuwa nga na kakua. Talay bato ko manday kaya na baka sa magwa, ni saba kay bere-bere at talimay na nondabo na numa. Iraw ninduinduy na ito ni Ray, may baga tao nga, e nangauna yung dono ya. Doon natikin na nasanganyali. Nisan daw ndan be suba ng bosa kubiti. Eran daw na magkikina ng duy kay-kay. Sanganitaw kay nga, sa lutuwe sa lenga. Duy bakang bauta, duy roka, duy bosa, duy matatamata na kenabi matanggali. Baleta, nakaka ng dingitaki e may bagay nga taki na madoya. Sa salo ni Waituy na kenabi matanggali, na kokonda, na bibili na basua, kinaika, na nama, na kuita bagalolo. Na roro bagautona, na mana, na modi, na ngari, kay nakuka, na kakana ni alo matua. Sa ako na nirin sara, na bibuno ni Lakadak, matagali baga singalibo bagang goy suba, na madawan ni Boss Kubiti. Totoka na idoy may naloman ni Banua kena sa salo na kay ni Wayne Roca. Way bata na sa saw na tabe, lesulang kwa may tabele, tabe ni Bangia Andre kaundre. Irakana, irakau takibale. Gay murian na kena ibu kalong mabinak, si Baromada, na bukitabu, kay na fekei, makatalangaki na nataro romay rotuma. Era kilahanan daw taleba wasuma. O dailia kaya nindan rabun-rabua. Abay mo sakit talangan na mata komiti ni Bosse boga turanga na koro turanga isuba na madaw rua sawati. Ni oti etini kaono na yung baki sangga indan betale na Bosse lebo boga turanga maimbau na bulo me. Nataro eragangati ko ibunga sayang ati ko li na matambosengo seseng. Ya labi tidak ke maimbau na itutunin bulan ni tauke ni sato kasara e na pitu sangabulu kalima na pasende nin rabun-rabua ni tauke ni ndabaga tawatan ni kaira na bay matatamata taleso. Sana baga robo gabengo ng kasilebo ni lotu esale na italatala ili bunisuay e aka maimbau ng kasilebo ngo
Kebaka senga ni walia rao nan rabun-rabuan ni taukei na matambose lebu baga turanga. Ia mesad yang ulay biyan. Kaku ni may baga wati ngauna, siya baga lebu bay bosaki. Kebaka senga ni rawan ni walia na lenga ni taukei ebiti. Enamada wasawati baga rita katalikin na mata ni tuen duan na itukutuku. Membaleta ni wili-wili ni taukei be rasa baga itiko-tiko ena be tolo ni ngauni sala. Ena be korli lebu me bakata ki suba ke lautoka. Era kere kakana kara kere labo ena be stangata. Ya, indua tele na ulu tangan renre. Sembera nimbuli na yabu ni bose lebu baga turanga. Mendarawa ningai baga mata ni tutaka. Mengai matata na taban dinasara na nona itabi. O ira mera lewena, kay nangada-ngada ni Bengarabi, kay nakaukuwa walawa ito beira. Eliu, ato na bose lebu baga turanga, may ulo ni Bey baga torodakataki ni kaway taukei. Kadaw tika bumay ng bose bakoro, kinambose ni Tikina, kinambose niya sana, laida-barakaya niya ng bose lebu baga turanga. Kasi nga ni bakakin na inday-inday. Sa labeti ngamay na lewanin bose niya sana, kinaiwase-wase, karatiko kina ng DO, District Officers, na PA, Provincial Administrators, kaya na talaybay buke, Divisional Commissioners. Aurongod na ni Rasalewa talinga, meralewin ni matambose lebu baga turanga na iliw-liw ni bay matambose niya sana. Meralewin ni bose lebu baga turanga. Ia bagai be ko ira ratu ena be korba babalangi. Na wili-wili lebu ni taukei senga tiko ni bagai tiko tunde mai na koro. Enda sa tiko ena be korni bagabaka so era sa tiko mai bonuatani. Ongo so na taro kanangai matata ni sa ambulioti na yabu bagalawa ni mbose lebu baga turanga. Au senga ni rao ni seka ike na ngauna na gai bagadabadiki na buga binaka. Se nangauna nangaindamben dina kina na matambose lebu baga turanga me wali kina na bay matangalilenga enda sasarabati ko yaningo enda baga ungeti menda raida na non ringu ebunga irangati na buli mera rawa kuroi kaduruma na market ni dagadaka na business kena ilabo mera bebu ke kina na non rakoro na yabusta kina non rabe matabu bale. So na matanggali matatagata me bakanda Fijian Holdings. Enda sambo dokatok na non ratagata. Kina be kaira sarawata. Saya dapat tikuya niya nga unang ko ebitu kina 8 na undolo na lewin di pono ebiti bakang bimbinay taukei. Era sato so ki Australia ke New Zealand. Ena tolo na yung baki sauti. Laking garadagadak kada se wawati kung goin dua tali na kenaiwase. Ko ire rato sa tiko yaningo sa laki ang bakiaba na non ratagadak may kya. Saan daw makasar? Kaya bakay ramaroroya na iwaraw nimbula kaya nanraki ni tiko may kya. Kaya bunga beirongo irala ko may nakor. Iya satu na ibakatangin dengan din ibuli binaka mesot tabikina ng bolem-bole may tay. Doon ay talatala ya kabiyaw iram daw lako yan yeso sa dindena ng rawawa iralay masulaki. Eke enda boli etiko kina may banuatani en dua na ba kasama rawan da bayang takatalang ay biti menda bueti kenda kina bagay kanda. Ya kabiyaw na talatala au sabi sa utakan na kung ganggan ni maso. Kaya daw malako meso, sabi sa utakan na kung ganggan ni maso. Mau masulakan na non relako. Berali rawat tabo kabin na kanon reitabi. Nanong kung ganggan ni maso yan ang unang ko. Kaya ba kayan dua, yung may masulak kita lebeyaw. Sana bagato kong ko nanong kung ganggan ni maso. Turang. Kaya ba ka kung nikilanya na lain dua talen na bali ni kuro na ilang ko. Yan yalo binak. Saka kuangan nilako. Ni Samuel.